Nimba na oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni Mami. Awan, Jonas. Pulos ajak naman akasta ti aramid ni Mami. Nadangitak. Nasaan ko na ibagbagaking ka? Tasan ko kaya ti maawanan iti trabaho? Maawatan ka, Dawal. Ngamit tasikan ti mangimaton ka na gitoy. Hadaking ka, nuan niya ti paaramid mo ka na kami. Agtungbal kami latan. Dawal. Katagtali na latta ka na kayo. Nang runa kumano aklonan ni Tonyang tindaton kong ayat. Kasta? No agtali na ni Tonyang. Siyempre, agtali na edakmat. Pagsaritaan tanto dayta, Dawal. Adot dagiti kayat kong aramidan. Bayat ngawan ni Mami. Kasta ka de. Aramidak dagitoy. Para iti pagimbagan ti amin, Dawal. Anya. Simrekan ni Jonas iti silid na. Napartukang. Inaldang nga aginamatan. Kan awan kadik nadlaw mo? Tanya. Di pa'y nagpukpukis ang kan nakiparpas. Mangarod. Anya nga tangagpaisong ti parikot na. Ada nadakamat na kanya. Ada ka no aramidin na pagimbagan ti amin. Pagimbagan nga? Saan ko amatilew ti kahit nasa wento niyang. Anda ka no aramidin na bayat ti kawan ni madam. Anya nga ta? Kan payakas kemot din ni Jonas. Nakapurpurmali nakasarasarita. Nibagana pa'y kanya. Anas ka na tong palot ti imbagana. Adyak sasawan iti sa balay ti kaawanin ni madam. Nagyak kayak ti mapapanaw. Anya. Mas daawak at talaga kadag iti tigtignay ni Jonas. Kasla, imot na ti lubong. Angkal, dumakdakkel ti parikot da insan may papan iti maiparita droga. Ay, matiliw da kuman ti puunday ta. Ngam adamat kit din dagiti lid. No asino ti maatap a big time dealer dito San Mariano kan probinsya. Ay, ada na sa kanyak nilitaw. Anin sabat doon ya kande dati may isa-isa yung gusa nga drag queen. Taisot kabaknangan iti San Mariano. Ngam samat aday ta ti pagibasaran. Taado mo ti negosyo da. Ada ka no pa'y negosyo da iji Amerika. Unmat kit di Ngam saan tayo lang nga mo matkit di Ken narigat mat ti agito do no mga kusar iti may sa tao. Ngawan mat pamanagnag tayaw. Pudno day tangkal. Iso nga orayan tayo langan dagiti sumaruno ang mapasama. Uncle, saan narabrabak ti kampanya ti administrasyon ni San Eloisa kontra iti maiparit a droga? Ay, hingam madanagan akbaraw. Adalakit ti sindikato daytaw. Saan ang maaw-awan dayta, Uncle? Nabilag dalakit day. Kat dayta ti pagdanagat. Awan mo't nga tatirumba nga pagdanagan tayo, Uncle. Nangaruna kat kadawan ni insan ni Monique nga anak ti pasado mayor. Ay, Panagkunag, kat saan na baybayan ni Mayor Solomon ni Monique. Ta oras nga adda mapasama kiti anak na, ang mga nugubat dito yung San Mariano, Uncle. Anya? Wan, Uncle. Pag-aamu tayo mat nga awan mat makagaraw kin Mayor Solomon idi nakatugaw pa'y. Ang kasanaw, kat saan matan nga iso ti mayor? Pudno dayta. Ang adulat tapay ti koneksyon na. Nang runa kadagiti high ranking in uniform akunada. Masapul nagkid daw ni Insan Eloisa, di kanayunan a pulis a bodyguard na. Tanarigat nga agpaiso.
Nang runa, kaya't patsyon ni Uncle Ipe. Adak kalakid da sindikato da ito eh. Sa bagay, ado ti madamdamag tayo may panggap iti dayta. Basta maiparit nga agas, wenno droga ti pagsasaritaan, adalat ta dagiti nangato at tao nga adda iti likodan dayta. Kaya't amangan ko nam, no adda pa'y panggap da adakas kin insan, kaya't maisagmak. Adon ti nagbalin a biktima iti dayta. Kat kuma, saan damot atutupan ni insan? Pumanaw dalangan dito San Mariano. Ada dito yung nagitikin ni daw sir. Ada ka din dito iti schedule da, Mila? When, sir? Kayat ko akasarita ida amin. Ngamsag gaysa. Awagan nyo lata ka no ida, sir. Talaga akong takak ida. Napapatag-unay iti ibagat kadakwada. When, sir? O sige Mila, at sublikan iti lamisaan mo. When, sir? Panawan kayo, pay. Isuda ti umuna apangijayaak no kayat da. Kuntakak kat sagaysak ida akasarita. Hala, dawal. Apay mo ta nakasta tilangan ni Jonas. Abay, Nagatidugan ti barbas kan buok na. bungarod. Naibagkit di, tagdigdigos pay. Imposible mo ta sana. Mapaan ni opisina da. Kinada kasinsin narak na tao. Mabaling ka di mo itadagdigos si kamad. Ngam kita tilangana. Nagatidug ti buok kan barbas na. Kat manula abulan nga awan ni mata. Talaga kasta. Day tamay sa wino 2 bulan. Wino talulang bulan asan ngagpugis. At idugan. Panagkita kan Jonas. Kasla, desperado la unay. Kasta mo di ba nagkidak? Amangan pa ikidi kung kunak mo. Agpakadakasan. Anya, Nang runa, kat ko na mga ison ti makaamok kadagiti negosyo da. Agraman dagiti illegal a negosyo ni Madam. saan ko nga ro damawatan? Saan ko matiliw? Nuan niya ti plano na. Anya nga tati pampanunutan na. Tinaudyan na sa una kanya. Agmi-meeting kami to amin na tao ni Madam. Agyaman no kasta, sir. O sige, see you for lunch. Bye. Duwati na kontak ko. May sa ti kamit ko no daw. Sa balimot inton rabi. Anyan to nga tangag pa iso ti ibaga ken aramidan ni mami inton sumangkat. Mabalin na di na maawatan iti damo. Ngam inton maamuan na ti talaga arason nga inaramid ko daytoy. Saan mo't ngatan nga agungat. No dikat agyaman kit di. Dahito yung nagiti papeles sa daw-dawatin yung iti accountant, sir. Idisum dita. Taba sa akin ton madamdama Mila. When, sir? Wen gayam. Kasano ka bayag mo niti kumpanya? Ag 20 years yan, sir. Nabayag ka gaya man. When, sir? Ang single ka pa ilang aging gaita? When, sir? Asino ti kadwam iti balayo? Dala ang tatang kang kabsat ko, sir. Kasta ka di? Ngam, pag-adalag pag iti college. Okay. Malaksit iti panagtrabahom ditoy. Anya pa iti sabali at trabaho nga mo. Awanan, sir. Awan panggap mo nga agnegosyo? Mabaling ko ma, sir, no? Ada pagpuunan. Kasapulam gayam ti puunan. When, sir? O sige. Day talaan. Mapan ka ni talamisaan mo. Ayaban kalangan no adapay ka sa pulag. When, sir? Basaak lang dagitoy. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Tada ka sarita ka tao.
Saan mo't gayam ang maluglugi dagiti negosyo mi? Angam, nakapagnandun akon. Awanin makalapad kanyak. Daytoyan ti kasayaatan ang maramit ang napanunod ko. No bilang tamat matay ni mami, no iso ti umuno na amatay, saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaklan. Papa, kasapulan ni kan Mayor Eloy sa ti bodyguard. Tulungan na kami kuma. Bodyguard? Anya ti kayat yo? Private bodyguard. Malaksid ka dagiti na-assign na pulis nang ron kang ni Mayor Eloysa. Iya? At siya kami na-out na adit threat. Gapo iti kampanya na may papaniti maiparit nga agas. Kat natural, karam na kidya, itadwa kami nga kingakat iti daytoy. Gapo ka dagiti biktima dagiti maata pa drug addict. Sige. Saan kayo magdadag? Ta siya kung ti makamoy ti dayta. Agyaman nagpapa. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kini Eloisa? Madam Vice, ada close door meeting ni Mayora. Sana bale, agsubyak to lang aninton madamdama. Ibagak to na makapanaw ti sa nga ili na, Vice. O sige man nga Rod, napatiglaon na iti pagsaritaan mi. One Vice, may papanday to iti siguridad mi. Narigatan tagpakalmante. Saan tayo lang mo? No niya ti pampanunutan dagiti aramid iti may kaniwas. Kas ka may iti eradication iti drugs. No dakala sindikato ti adda iti likodan daytoy. Delikado kayo, Vice. Wen, iso nagkidawak iti tulong kini Papa. Kasapulan ni ken Mayor Eloy sa ti seguridad. Nagsaya atin na mapatganday ta. Wana, Rumbang laan mat ama ipayan itinaan anay asiguridad ti Mayor. napay ko na ni Insan Eloysa. Uray awan kano dayta, taawan mat dakas ngar aramiden na. Ay sus, awan pilpilyan dagiti managdakdakas. Lalaki wenno babae ka man. Sa bagay insan, nilaang mat doon niya kandida ti makuna akabusor na. Kumusta nga tamat tunday di abakat? Kalpasan a maestro. Di pa'y lang nga nagnakam? Nagnakamat nga tan Kat ni Jonas, kumusta nga tamat tan? Awan siguro day Jayan. Saan nagpakpakita pa ni Insan Eloysa. Udno nga ta nga awanan rik na ni Insan Eloysa kenkwana. Mabalin nga adapay. Ang talaga, adinan kaya ti makisinubyan pa'y kan Jonas, Insan. Manong nga aldaw asaan ta nagkita, Vice Mayor? Oh, kung nga doon. Mailiw ka kadikan niya, Klito? Awan na ta. Asino mat nga iti saan mailiw iti napintas a Vice Mayor? Ay, aday ta ka manin ako na. Mamadyak to lang nga tanan na pintasan. Puno mat ibagbagak Alawanan. Narigat mat no kontraan ka. Mga nagsangit ka. Anya. Nakita? Ipagaro mo nga ta si ka lang ti amonat mang sutilan niya. Naala ka mo ti jay. Deta nga minti magustuak, Manik. Naragsak ka. Awan matiga po na tapno aglidayak pa san ka di? Sa bagay, kan may sa ka na Vice Mayor. Ket into nagangay, si Kanti Mayor. Anya daytan nga ibagbagam? Mayor Adagos? Talaga mat. Mabayag pa'y dayta lito. Ni pa'y la Eloysa. Siyempre, lepasan na titalo a termino. Sa bagay. Saan pa'y kit diya may bilang dayto pa nag-take over na? Kalpasan na nag-resign ni Ninong Gonzalo. Numaumpot na dayto bale, agpabutas pa iti mamitlo. Sakit yan. No kaya to adag ti tao? Siyempre. Apay ko maaasa na kaya dagiti tao. Kas makita mat, nagdaras ti pa nagasenso ti San Mariano. Gapo kada kayo adwa, Monique. Napintas ngamin ti liderato yu adwa. Mayat ti tandem yu kunak malayan. Awan mat ngamin ti gapuna. Tapno saan mi nga ipangro na ti pa nagsirpi mi.
Awan matkit di Vice, kita am Dayjay. Sino? Saan ka diyan ni Jonas Dayjay? Iso nga pa iso. Apay kas dyan tilangana. Ne, nagatidugmat ng tibuok na kan barbas na. Oh my God! Wan nga Rod, anyat mapaspasama kan kuanan. Kumusta, Sir Jonas? Danda ni Sanda ka na nabigbig kan Vice Mayor, Kasta ka di. Da kayon sa atalagan. Ha? Ne, anya ada kami, Sir Jonas. Nagrikat ka mata na makaawat. Nagbidot kayo sa iti panangipagarop nga ada relasyon mi, Mr. Mercado. Nasingad kami lang kini Vice Mayor. Nga ta? Iti day di kinapintas ni Monique. Imposible. Nga awan pa naggustom. Wenno saan ka makayawan kan kuana. No adaman panangrukbab ko iti kinapintas na agpatinggalaan dayta iti panaggayam kan maysa. Sa anak amay karikan kuana, sir. Anya? No adaman may karikan kuana. Awan sa bari no saan ada kayo, Mr. Mercado. Saan ta kuman nga aglinuko lito? Sige, panawan kan. Tawan sir-serbiti bagbagang. Ta saan konto apat dyan? Ne. Anya ti kayat asawan tayo nga imbaga ni Jonas. Madlaw ko. At daluksaw na kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mangirwar ka man iti arak iti stante to niya? Ha? Uminom ka man ng iti arak, Jonas? Kita niya kumaita? Uuwan. Mabait lang. Napudot ti ulo na asimang pa. Apay man nga ta. Saan mat akas to'y asigot ni Jonas? Tonyang! Tonyang! Ada ka di pa masapol mo? Ayaban man ni Dawal. Taginom kami. Danggayan nak. Uuwan. Mabait lang. Ada itay likod. Agsibsibog ka dagiti masay. Ayabam! Kahit kung ada kadwak nga ginom. Sige. Mabait lang nga rin tayo ba? Nangat-nangat pa isa ti mapaspasamak kan kwa na. Kasto'y kadilatan ti aramid na. No saan anak kainom masumangkot? Pagsangputan na ti aginom. Mapan ka kano iti ayan na, tadanggayam ngagbartaw. Anyad parikot na ya. Awan kondisyon ko nga ginom. Di danggayam lang ta. Agtagay ka ng basi-basit lang. Sige, ibaga masubaruno ka. Sukatak lang ti badoktan na daripaspasak itilingat. Sige. Anyat mapaspasama ken Jonas saya. Kasla na pudot ti ulo na si Mangpag. At nakapungtot nan sa. Isuwa. Saan mo nabaybayagan ti sumarunaw? Tama nga noon ada nga agluksaw. Sige, Dawal. Danggayan nak. Iwan na. Mabaling ka rin agdamag. Saan mo kumatag idagsan? Dahil kas may sagayam. San lang nga kas tao yo. Anya dita? Kinapod no na. May saga ka nagitimbiling kanyak ni madam. Saan ko akayat ti makabasol. Anya? Bantayan ka kano. Kahit ko asawan, ti pagdaksam. Anya ka na ti parikot mo. Ado. Anya, may baba ni ti negosyo, no? Kada kiti illegal na negosyo ni madam. Karaman ditan. Ngam adasaan ko ang maaklon. Anya dayta. Jak maaklon akas kinilito ti pagtinagan ni Monique. Lito. Insulto kanyak dayjay.
Awan mat kit ti bibiyang ko kinkwana. Tanagsina kami. Ang kaskin lito laang ti pagpatinggaan na. Kaya't mo asawan, isudan iti daya driver. Wan, uray saan ngay naklon nilito nga dan relasyon da ken ni Monik. Saan akas jay ti kinasingad da? No awan panggap nilito ken ni Monik. Ada ka di pa ilang kalindigam kinkwana kat. Nagsina kayon? Nagdivorce kayo pa yan? Saan ko nga mo? Kaslama di tiriknak dawal. Anya, kaya't ka di asawan. Agayat ka madlang ka ni Monik. Nung makita kailangan ni Jonas ita, makiktot ka lakit di, Mayora. Kasta ka di. Antay di. Lampong. Nakatidugpay di barbasnan. Di adan ni Jonas. Ipalubos na, akas jay ti mapasamak ken kwa na. Amang ano desperado matuna yan. Awan mabalin ko. No siyak ti may sa agapuna, Vice. Kasi tinakunak. Nasakit man ng nasken nga aklunag ti kinapudno. Ken nagbanagan ti relasyon. Apay, talaga ka di nga awanan panggap mo makisinloblian kan kwa na? Awanan, friend. Puwera leksyon ako nada. Siguro, agbiagak mo't nga ta nga awan lalaki itibiag ko. Anya? Ipamaysaklaan nga ramidan ti responsibilidad ko. Kas kangatuan nga opisyal ti San Mariano. Di naman kaya ta sawen nga isirak ti puso itinagan ni Ayat. Right? No, dumteng to ni Mr. Right. Why not? Gusto ka dita, Mayor. Kasta akmat. Anjak mo't kaya at nagbakbakyota ka single. Di ba kat sayang ti kinapintas ko? Ay, sumat. Kasmatlakan ka. Oh, sayangam kit din dahil ta kinapintas. Adawag ko. Sana nakapon ko. Hello? Oh yes, ni Vice Mayor Daytoy. Anya ti may file ko? Oh. Ni Mr. Ong? At dati ti San Mariano? Sa dino? Rest house. Okay. Sige. Agyaman na kita impormasyon. Sige, thank you. Bye. Mapana kita opisina ni Mayora. Ibagakan ko na rito. Saan nyo anawagan ni Jonas, Mr. Ong? Naimas pala siguro titurog na dyan ito na bartag. Napatag ti bagayo. Sige. Ibagakin ko na makaring. Anya. At danti kargamento ko na yun. Wan kami ng bibiyang ko iti dayta. Kaputa ko na nga iso amin ng timang transak ka na kayo. Sige. Bayan nyo tapadasa ka mapanringan. Sige, bye. Dito niyang. Tunyang. Apay dawal. At dansamit kinasarita may ti cellphone mo. At dagag pa iso. Ni Jonas, di pa lang ata nakaring. San pa'y nga taa? Nakasaritak ni Mr. Ong. At ka na napatag ng ibaga na ni Jonas. Kaya managta na karingkan, Jonas. Imawag ka din ka ni Mr. Ong. Saan pa eh? Ay, nasakit ti ulok. Salbag. Kasla danumot nga minti pamayam. Iti pa nagitang gwap mo iti arak. Nakitak na kiti miss call na. Ngam saan ko pa ngayon callback? Imawag ba kanyak? Damdamagan na ka. Handa ka nun napatag ng ibaga na. Kasta ka di? Wen, at dan sa kanon ti kargamento. O sige, awagak ng madamdama. Agkapi akpay, kanagdi ko sak. Tarumwarak matlaan. Sir Jonas, kas itibili nyo, iliman ko din dagiti appointment nyo. 1 Mila. Ada din na meeting nyo, sir. Okay. Sino itayin ti ka-meeting ko, Mila? Ni Mr. Taglam, sir. Okay. Malagip kon. Iso ti may sa partner ni Mami, iti dry goods. When, sir? Sige.
Agyaman na kiti reminder mo. Awan anyaman na, sir. Sige, bye. Bye, sir. Makasaritak to amin ang dagiti kadakkalan iti share. Kadagiti legal business ni mami. Kat imanugot da iti plano. Kankid daw ko. Nga uray maysa. Awan ikatanda kadagiti agdama ata. Malaksid no adda paglabsingan da. Saan ko matakayat nga agbisin ti pamilyada. Gapo iti dayto yung aramidag. Apa nangilakon iti share of stock. Kan ownership ni mami kadakwada. Rumor ka kade, Senyorito Jonas. Wan, ada appointment ko inton madamdama. Ang mga no kaya tiyo akaduan kayo. Masikuranak ngamin nga wala raramidin na. Dawal. Kinadaing ka rin kini madam. Kinimbaga na kanya. Asaan kayo abaybayan? Sungsung batak na itan o dadakas sa mapasamakin ka. Kasta ka di. Ken nadalaan ko madamagak. Nawagam ka din ni Mr. Ong. Imawag man ang kanya kitay. Aywang gayam. Nalipatak. Sorry. O sige, awagak nga rod bi. Sige dawal. Agsagana ka. Sika nga rod ti driver ko. Panawanan. Tapno magibusan dagiti angol dito San Mariano in San Sheila. Uwan, adun ti biktima dagiti drug addict. Sigun pa iti principal iti Maysa Public School. Ada dagiti high school student nga agim imot iti maatap asyabu. Agasam dayta? Wen nga rot. Ti saan da nga mo? No user dagito iwanan niya. Iso nga italek milatan ka dagiti otoridad. Ken kadagiti naganak kadakwada. Nasayat no kasta? Kat no positive da iti maiparit at droga. Masapol na maipanda iti rehab. Wenno ahensya apakaipanan nagiti kastoy nga adak kaso na. No kasta, positive nga rod, hepe. Anya? Saan yun anadanon ijay ni Mr. O? Kasta ka di. Okay. Ituloy yung latta ko ma timang surveillance kan kwa na, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Nagkalismot day dyan, Mr. O. Ay, iso ka di day ti kunayaw, a big time siya budilar, anak. Wen tatang, dahil ti positive intelligence report dagiti otoridad. Ken talaga ang may sa at drug personality. Agandad ka akanayaw. Ang mga nodakkel a sindikato day ta. Saan kayo magdanag, tatang? Ay, no asino dagiti masaknan iti daytoy. Italag mo kadakwadan. Inibagman ta kaya't naka nga isurot ni Jonas. Imanugot man. Kasi ta. Ada kasing narak na tao. Alagat saya atom Anda kahit kwa talan to niyang. Nga niya day ta. Kahit kwa talan no anya ti plano na kadagiti amin na negosyo da. Anya? Ngamin, imbaga na kanyak nga ison ti makamo kadagiti amin na negosyo da. Agraman nagiti iligal pagkwartaan ni madam. No kasta. Puno nga tadagiti madingar aramidan ni madam. Ada, awanin ti limad ko king ka. Ala, nagtagas matan no kasta. Saan nga amin na kinabagnang na, kat nagtaod iti nasaya tawagas to niyang. No kasta. Idi pa'y nga amom day ta. Ay wala, Kat, pasurot ka mat. awan marami dak. Kasapulak ti trabaho. Naibagak matkingkan. May saak nga ex-convict. Awan mangawat kanya, katagyaman at. Tain nalanak ni madam kandida. Sa dino titurungan ta, Jonas. Iti may sa restaurant iti asidag ti apply. Hotel a resort dayjay. Wan, amok da dya lugar. Iyadi kan layo na pagsabatan da madam kan Mr. Ong. Okay. Isumat lagayong nga ijay ti imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kin kuana. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa kasinabad mo. Wan. Nga madapay may sa inton madamdama. Dinner meeting dayjay. Okay.
Nuadan di kargamento. Kahit naasawan. Nagsaka na kami. Saan? Anya di kahit maasawan. Sa bali ti mangsabat iti kargamento. Saan kayo amay ramraman? Anya, Nalawag tinanggag mo, Dawal. saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagag. Uray impaidam ni mami ti ragsak ko. Wano pakasek ng tipuso. Patpatgag pa'y lahat. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya, maburbur tiya anak na gitar aramidam Jonas. Mamwam to, Dawal. Oh, asir tagayaman. Total, am-amam ni Mr. Ong. Bata sumango kan kwan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nito niya kandidati ramo amin dagiti mapaspasamak. Kan mapasamak pa'y. Ay, huwag matkit di Ay ngam, nasaya at makidi no maminsan tinapasamak. Nay, apay mal... Gapo iti inaramid ni insan, nailisi iti dakas kuma ang nagbanagan na. Ay, huwag matkit di Kan saan na kumaanaragpat dagito itabalay na? Agam kunakan kwa na. Saan da akagura ni Dunya Candida? Tano saan nakas da iti naramid da? Saan anakagteng ita iti ayan na? Wan, angkal. Dakal ti na itulong ti kwarta nga intenda kada kamay. Wan, ngam uray kumasaan ngayon subli ni insan dayay, kat mabalin. Ay, pangedeng na dayta. Kat saan ko amalapdan sila. Wan, angkal. Ada bukod na akapanunutan. Kat no saan lakit dayadakas. Saan ko atog ngaran. Kasano nga rodetan insan? Awan mabalin insan. Tilinteg ket linteg. No adda pan nakainaig na kadagiti illegal nga activity. Malas na lang. Nagbaling nga tadakas ni Jonas? Saan ko nga mo insan? Awan nga tanti na saya at ama panunot na. Gapo iti kinadesperado na. Akas ko na ni Tonyang. Gapo nga ta iti pan nakapaay na ken ka Asino kumati pabasulin na insan? Nito niya kandida Tidakas na. No edi pa'y laeng nga adda kontak na kadagiti drug lord. Dahit ang tidakas. No pudno ani Donya Candida ti drug queen. Ken supplier da Mr. Ong. Naginaandan tidakas at ta. Awan matlaang na Jonas Gandawal. Ay, sorry kayam no na istorya kin Eloisa ti may papan ken Jonas. Pudnumat. Ganay bagak day jay. Tabarang matignay tirik na ni Eloisa. Nariknak nga awat. Namimpinsan ana upay. Gapumatlaang kin ni Donya Candida. Kat ni madam. Wala sa di mauawag kanya. Ay, nagdaawag ko. Kat ni. Sa bahay mo't numero. Hello? Sino da ka di apo? Tunya, siya ka ito eh. Ay, da kayo matgayam madam. Kay bagbagak ako musta kayo ngatan. Isumat nga mawag kayo. Kasta, kat kumusta kayo matandita? Kumusta ni Jonas? Rimwarda kendawal madam. Kasta ka di. Nga madam, apay mo ta nakas din ni senyorito. Apay, anyat na pasamakan ko na. Agbarbartag ka dilang ta? Madam. Pasaray kadwaan ni Dawal ata, paayaban na maut. Kasta. Nabaybayan na maut ti bagina. Saan nagpukpukis kin nagibarbas. Anya? Sorry madam. Naibagak matan. Ang mga kagoranak ni senyorito nagpulong Di kagdanag. Siya ko tibagam mo. Madam, panang nisakit ko laang mati naibaga. Awan problema dita. Agyaman na kiti panangisakit mo kan kuana. Agyaman madam. Bayam tawagak. Bagbagaak. Hindi kang danak. Tasyak lantan. Tipang tiliw. Wan namang duktal. No apayakas jay. Uwan madam.
Sige to niya ang baliwag ton ti umawag. Awagak pa ni Jonas. Uwan, madam. Sige, bye. Bye. Ay, pasensya ni Jonas Anya nga ron? Naimbagkit din. Tasaan ko nga imbaga? Nagbaliw, agraman tigtignay kan panagsasauna itan. Oh. Agyabadak. Tanawagan ka lang, iho. Ada kitirwar, mami. Adalan kinamit ko ataw. Nasaya to kasta. Saan mabaybay ang tabakim? Saan ta kapakadanagan, mami? Areglado ti amin. Awan ka di matlat parikot ka dagiti negosyo. Uwan, mami. No problem. Nasaya at. Kanta kayo, mami. Kumusta kayo matditan? Nasaya at ba't iho? Nagpintas tiyang bakasyon. Malipatan dagiti parikot. Kas kumaitik kaso yo? Mas daotan iti kanayo nakawan mo iti bista. When no hearing. Maya mati abogado ti makambo. Katdo ka sa pulan nagsapul ka iti kanayunan nga abogado. Aramida, makamuka ditan. Uwan, mami. Tilang ket mamandang awan kayo dito eh. Sige, Jonas, iho, kastapay. Si kalaptan ti makamo dita. Lipasak lang ti duration ti bakasyon ko dito eh. Sige, mami. Sige. Bye. Kita at man. No adda maaramidan da. Nahipay magkisa nga ilin Mayor Madam Monique. Kasta ka di? Ano ba'y amarod? Nasa ato nga kapagsarita da. Ibaganto siguro ni Mayor atin nagsaritaan da kini Hepe. Ti amo kat ti pan nakakita da kin Jonas akadwa ni Mr. Ong ama atap a drug lord. Kasta ka di? Mas daw launay ni Mayor iti dayta. Posible siguro ka-transact ni Jonas ti maatap at drug lord. Kas lang nga rod saan nakakapapati akadwa ni Jonas dagiti drug dealer kas kada drug lord. Ay, dayta ti san kayo nga amo sila. Da kayo man kiti tinasingad agayim yo kan nagasawa kayo pa. Awan adlaw ko sa bali nga aramid na iti. Ne, tapay mat. Mabalin siguro aga po iti kinadesperado nan. Iso ano niya na ditan ti mapampanunong na itangar aramidan. Uray no dakasan. Ay, lupod no dayta. Nalapit, anadadaal mo't ti panunot na. Wando, sorsorotan na ti tukot ti inana. Nagdagasan mo kasta angkan? Ay, Nanakman mat siguro idi. Iso kinayat ninsan Eloisa. Amaok ni Jonas. Nagsupadi da iti ugalay kini Dunya Candida. Gapo lang iti kinadesperado nan. Nagaramid mo iti dakas? Ngamdo bilang konektado at talaga ni Jonas. Masapol, asong batan na ti basol na. Uwan ngagpaiso, Uncle. Awang matlang ti resulta ti darum ni insan. Kando niya kandida. Ngamin, nagnayon na kano iti legal counsel na. Ay, sabali at talaga ti baknang. Katangan da pa yan ti hustisya no adda pa nakabalin na. Nasaya at nakapagsarita kayo kin madam. Wanton yan. Nagsarita kami mat nga muna, sakbayan nagsarita kayo. Anya ti magbagam kan ko ana. Ang mga no anya laditan ti magbagam. Sinong batak laang mat nagiti dinamdamag na kanya? May panggap mat laang dito'y mansyon niyo. Sige, panawan naklatan. Ada awag ko ataw. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no, sitaran na ko. Sige. Ijay apply ti pangyawata kiti pauna bayad dagiti kargamento. Alas 7 ti rabi. Ada ako ni Jay, Mr. Ong. Sige. Pagsaganag dagiti taok. Ngagpamarang nga mangalap. Sige. Bye. Pagsaganag ni Dawal.
Agsasarak kami manan kada Mr. Ong. Nasayat mat na matiliw da ya partner ni Doña Candida Monique iya. Wala rin, Papa. Lumiraman na nga ta ni Doña Candida? Sigurado na ita. Saan da asar nga napagpudnuan, aging kay tisan nga agpudno. Mabit lang, Papa. Adaawag ni Mayora. Hello? Anya data? Anya? Ni Jonas? Kadua ni Mr. O? Kasta timbaga ti informer? Iti nasa o restaurant? Apa nga day jay? Nakaskastaw man taytan. Kaya nakadyasawa? Katransak ni Jonas ti maatap amay sa kadag ti drug dealer? Day talaki ti kahit na asawan, Papa. Konektado ni Jonas kadagiti illegal business. Sa langin na ni Doña Candida kasta. Day tatisan ko nga mo. Anya ti mapaspasamak kadakwadan nga gina. Ay, diyak ka mo. Iso nga imbis sa tukmaan ng tiliwandan ni Mr. Ong. Kaya di ba yung panagnakan no konektado ni Jonas kan kuana? Madidaytan. Na mild stroke ni Doña Candida. Gaditan ni Jonas madtan ti katransaksyon dagiti drug deal. Nga ta? Abangan, no sinursurot na latabanan ti inana. Ay, day tati diyak ka mo. Baka mo nagiti otoridad. At naawag ko. Ni Monique. Hello, Monique. Hello, Donyang. Kumusta ka? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka, Donyang? Kasta na tibiyag ako nada. Uwan agyaman na ta malagip daklat nga awagan senyorita Monique. Saan ka nagbalbaliw kaskin ni Mayora Eloisa? Apay kidin agbaliw kan makalipat ha. Kat nasingad naman na agayam. Amo ni Klat na tiawag ko kanya. Thank you. Pasensya ka na di kinasabrak ko hindi ha. Awan day jay kanyang. Ayaman nag. Kat kumusta man ti amom? Naimag na nagbaliwan? Ha? Ay, kwa. Apay nakiktot ka. Awan. Kwa. Nagdalat ta dagiti gundaway ngagbugkaw. Ay, talaga saan pa nagbaliw no kasta? Yung kastan sa dagiti na stroke. Modi na ka no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y ana-stroke kat kasjay na mutta. Kasta? Ay, huwag matkit di ah. Ada ba'y may sadamagan to niyang? Kumusta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iso mas tao kami gandawal. Kasta ka di? Ay, apay. Anyat na pasama kan ko na. Anyat nagbaliwan na ako na. Saan ko nga amo, ngam kasla. Desperado la una yan. Kasta? Wun mo ni, busy Mayora. Saan ang nagpukpukis, kas kada nagibarbasang. Kasta? Kanayon nga rin nga aginom iti arat. Masaray duada kan dawal. Ah, nilakit di Mayora di pagbarbartikan na? Lakit di Saan nga iso ti pagproblema ang busy Mayora? Ah, wan man kit di. Sa dinawarte na ita. Ang mga naging inom naman ang kinidawal. Saan? Rimwarda kan dawal. Kasta? O sige to niya. Ang mga nanistorbo ka. Bye. Bye! Inawagam ko nam ti katulong da Doña Candida iha. Wan, Papa. Kinamusta kat day jay na laos siragsak na. Awan mata. Ada na amak. Kumpirmado tinakita mi idi kinilito may pankin ni Jonas. Kasama tinyawag kada kami ni Mayora. Kan ti informer. Anya na jay. Ti may papangan ni Jonas. Nung nagkuyog da kandawel, iso dangar nagpaiso tinakita da akadwa ni Mr. O. No kasta, pudno nga ta konektado ni Jonas ka ni Mr. O. Anak ni Doña Candida ni Jonas. Wanted mat ni Mr. O. Illegal dagiti negosyo da. Ah, Nakasta, nagkati posibilidad na anastert mata ni Jonas ti illegal nga activity. Babanti bilin siguro ni Doña Candida. aniya. Uray day tabana, di na matubngar tinan.
Kasi tinibaga kon papa. Dito ti pagkakitaan, asaan na makapanaw ni Jonas iti palda ti inana. Niyan. Hinibaglangan, tanawaswasan ti kalay sa amin. Ay, nakakasiakit ko man. Oh, inlisin na katiapo iti daadda ko maapag konsumisyon na miha. Uwad, papa. Naimbag-unay ni Hapo Diyos. Katamoyo? Desperado ka nulaonay ni Jonas. Gaputasan pa yan, nagpapapukis ka nagibarbarbas. Anda, kasta ka desperado ni Jonas. Nalami na kasta, papa. Gapo siguro itinapasama kuno ti panagsinad akin ni Mayora Eloisa. Oh, Talagamat namin asaan-san akayat ni Eloisa at makisinubyan kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. duwata, ang makisinawat kin Mr. O. Wan, itugot tan ti pauna bayad. Sige, sige. Ang datalaan. Sa ino timang sabat ka dagiti kargamento. No ko na madwatalaan. Saan kan ngagdamag pay? Uwan no, syaklat tan. Anya, Di nakpagdanaga. sana mabalin. Sungsungbatan ka kini madam. Okay, alaman langan. Basta agsagana ka. Ngem, mangitogot ta ka di Armas. Saanan, awan mo't kalaban to. Kasino, di kasinarak yu itchay. Kasosyo da iti negosyo. Apay nga itiigit ti baybay. San ka ngagdamag dunyang? Amang ano anya mananday ta akalukwan. Awan, tanag mo. Sa anak amapukaw king ka. Anya? Sasawam mag. Bueno, kaya't mo amapukaw tawanan mang rang-rangking ka, my loves. Kwa. No talaga di na kayat. Magamumat ditan. Anya? Imbagang aya asaan ka akayat. No kasta. Ay ayatan dakmaton yang my loves. Saan ko nga amaw? Anya. Oh, agiyaman na akton Oops. Tinakigaman. Please, no touch. Asino ta dati mo awag kanyak? Sana naka-phone book? Unknown caller. Sugpataklat ta? Hello? Vice Mayor Santiago. Yes sir? Asino da ka di? At asumangla na kargamento when we smuggle good iti apply at Santa Ana. Ano niya? Dagdugan iti may sa fishing vessel. Oh my God! At ang tumakita yu ato ang kotse nga isuda ti manguray iti basit na barko apagkalap. Kasta? At daya iti sapsapulin yu at tao. Gumaganad kayo, tatapati ka na kaarmato. Amang ano frank information da ito eh. Saan? Legit na ito. Alas 7 asumanglat ti barko. Sige. Good luck. Excuse me, mabitaan. Busy lainan. Putno nga tatin mayawag tayo jay at tao. At inasayat, kontak ni Mayora. Tawanan barikot, Jonas. Nakasagana akon. Ngimadaman damagak. Anya data? Kunam, asan nga may dagiti kakadwa tayo? Uwan, tasaan ko akayat amay sagmakda. Anya, asino nga rin timang sabat? Ino, nagkarga iti kargaminto. Saan mo na parikot data? Nya. At amang sabat iti barko apagkalap. Basta si kalatan ti mangi maneho kanyak. Ket no saan mo akayat? Awan ang yaman na. Anya. Syaklatan. Tapno saan ka may ramraman. Anya ka ding agpaiso ti planom.
Ulitak tinaibagak ken ka itinaminsan. No saan mo amalagip. Anya dayjay. Gapo iti panangipaidam kanyak ni mami. Iti pakaragsakak itinagan ni Ayat. Nakurang ti panangipatag na kanyak nga anak na. Ket tila ang bagbagi na ti pinampanunot na. Ken napatagken kwa na. Jonas. Ngamitilaksid day ta. Patpatgat plata ni mami. Saan ko akayat ang mairubo? Wala nadadakas ang mapasamak ken kwa na. Anya. Ket iti day to'y aramida. May pakitak. Wano may pariknak ken kwa na. Nga uray di nakpatpatgan. Napataglat ta kanyak. Friend, nakasagana ka nun ti raiding task force abinukal da hebe. Nasayat no kasta. Kat dito yan ang matimbog ni Mr. Ong. Rumbang lang magpatingkan. Sa bali lagayam ti pinusgan ni Hepe amang surot ken Jonas. Di ba kat? Under surveillance mo to ni Jonas? Wen friend, takayat da nga ro da maamuan. Noan niya atalaga ti connection na ken Mr. Ong. Diyak ma-imagine no kasano nagbali na kasta ni Jonas. Uray siya, nasingpat ni Jonas. Awan mo't bibiyang nakadagiti negosyo ni mami na. Iti panagdan nami. Iso tinangasikaso kadagiti negosyo dahil di Amerika. Angam siguro, itala nga makibiyang. Takas di nga ro tinapasamak ni Doña Candida. Naka-recover mo ten. Juan, yaman yata mo tayo. No binili na ni Jonas. Amo tayo matay giant. Saan na ama adaywan ti inana. Di na masalungasing ti pagayatan ti inana. Awan ba'y mat na Mr. Ong, Jonas? Dandanin dagi jay. Sabay lang kuma. Tawan makadiktik ka na tayo. Awan, kasano ko maamatiktikan da? Ngem, apayasan tanging kuyog dagiti kakadwa tayo. Saanin anaskan ko nakmanen. Sige. Sigalat dati masurot. Sikama di dati busko. Noanya ti bagam. Iso tarabidak. Bilangan pa Mr. Ong. Sarar. At talaka kagka. Kasano? Orayan tayo latan tinakailoganan ti kargamento? Tada. Atan takoyom. Kanada spotlight. Impatulong da dito ekid. Nasayat no kasta? Angam. Ayar kade kakatwam. At daday ti aglawlaw. Saan lang basta nagparang? Orayan mi ang makasanglat ti barko. Sarba ka pa ikit oray. Nakalot basat fesek besal. Awan parikot. Orayan da lang ti go signal ko. Ada. Apa na ka to speedboat? Ada kayat sa onda ito kada pulis. Apay nga adda dagiti pulis, Mr. Ong. Delikado, Jonas. Awan pagdan tayo ngaglibas. Saan ka ngagdanag, Dawal? Talpak! Awan paglibasan tayo, Jonas! Naawaga kong ti abogado ni Mami, Dawal. Kasi ano rito yan? May imbestigar tayo kat delikado. May raman naklakid eh. Siyak ti makam mo. Driver kalaan. Awan pa kay ramramanam. No addaman rumbang agsungbat. Siyak. Anya? Siyak ti agpalawag ka dagiti pulis. At tanatlaydol, Jonas. Day tatisan ko nga mo. Da kayo man kitdi. Kuna ti pulis anakasaritak. Under surveillance ka. Kan adagayam arrest warrant mo. Salpak! Sakit di tinairamraman. Jonas. Adakid dawak Mr. Ong. Pangasim. Saan mo nga iramraman dito ni Mami? Ibagam asyak ti kadwam. Iti daytoy nga illegal at trabaho. Adya! Saan ka ngagdanag? Tulungan ka no anya ti kasapulang. Ngumno kayat na kailisi. Tapno matulungan ka. May mayat. Ibagak abayarak. Ngumsan ko nga mo. A kontrabando mat gayam ti laklakom kanya.
kayo nga ruta. Awan parikot kanyak. Tagparang nga driver na lang. Anya? Wen, ngam ni Jonas sisan ko nga mo. Noanya di plano na. Kasano nga ruta dito eh? Makamon di abogado ko na ni Jonas. Amo namat nga dandar arami din na. Anya ti ko na, Mayor? Natiliwa di Mr. Ong? When friend, Nasayat lang unay. ngam, adamot takos paset na. Apay, Nadanon idadag iti pulis iti aplaya ken Jonas. anya? Ket, ada nagtakalagatan nga adda iti attache case. Anya di jay agatad. Ren, maata pa nagkabukin Jonas nga ibayad na kumakadag iti kargamento ang muslim. Anya? Iso akaraman ni Jonas kadag iti maim-imbestigaran. Ti kayat ko amamuan. Kat no asino ti informal, asaan ang nagpabibigyan ka. Adulaki ti muna iti nasao nga isasanglat ti fishing vessel. Ang nagkarga iti nagduduma nga smuggled items. Kas kama iti gadget. Kas kada maatap ako kain, ana ipalaman iti buksit dagiti dadakkel nga ikan. Oh, agasam day ta akalukwantan. Ado ti monos da asaan tayo nga amo. Makalusot da. Ngem, saan tayo nga ipalubos ang makaramid ita dagitoy? Wan, Ngem, no adamot bilang nagkamtudan tinapalabas nga administrasyon. Saan kon abukit-kiten, friend? karaman laki din ni Papa. Tadi na napasar din anamin pinsan dagita nga aktibidad. Dagiti managdakdakas. Makwis-kwestiyon na rin ti kada ni Jonas sa kadwana ni Mr. Ong iti daya lugar, Papa. Nagsimple. Naglawag. Katransak ni Jonas na diya Mr. Ong. Takadwa ni Doña Candida nga inana. Ngam kayat nakadya asawan? Nasumukmat ni Jonas si Kastya? Wano napilitan nga ta? Dahita atisan tayo nga mo. Ngam no bilang tabinilin na ni Jonas sa mga ramid iti dayta. Kat saan mo na nagkadkad ni Jonas. Ha! Agpadadan nga gina. Talagang awan patag ni Jonas kini Doña Candida. Papa, nukas tama tinapasama. Abilin lata ni Doña Candida, ter aramida ni Jonas. Putno nga nga anak na ni Jonas? Ah, kasta ti amok. Nga mawan makamu iti kinapudno. Isulaan muni. Naimbag man, nakalubusan kayaw. Abogado, tinakakam mo ng urno si Damin. Tama mo di pa managnak ng smuggler ni Jonas. Kasta? Di rumrumura basol na. Umatgatang iti smuggle goods. Kasta ka, day? Ketsak. Awan mo't direkta basol ko ata driver ak lang. Awan bibiyang ko kadag iti iligal nga ramid ti amok no bilang kastaman. Unmot kit day, ah. Ken ko na ni Jonas. Agmi-meeting tayo kano inton bigat. Meeting? Anda ka doon na patago na ingay bagana. Uy, anya ka no day, jay? Saan ko nga mo? Tawa mo't ni bagana kanyak. Murahin tayo latan. Awanan parikaw kin Mr. Ong ama atap adraglaw. Wen datang, ngam, tsak maibus a panunutan. Ana iramraman ni Jonas. Di ikat Doña Candida ah. Wen nga rod. Wen gaim tatang. Ada request ti korte, masapul nga agparangan ni Doña Candida iti hearing. Anya? Kanasan? Amangan no, mawaswasan tikid daw na para iti hospital arrest. Gapo nga rod iti napasamak ken kuana. Ita kasano nga raw? Basta, masapul ngagparang ni Doña Candida tatang. Tanasan? Ay, diya ka mo, noan niya ti baga ti korte. Gampangag ko na. Pasukon ti korte kadag iti pulis ni Doña Candida intun hearing. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
No kaya't na di man na yun ang tibasol na. Masapal nagparangan. Kan obligadon, friend. Delaying taktik sa mutadar aramidon dagiti abogado na. Kan naka-house arrest. When friend, ket no mawaswas dayjay. Ang mga no, pagbaludan, titungpal na. Malaksid no ang piyansa. Padasa man nga awagan nito niyang. Kumustahan nito niya, Kandida? Oh, wan kaya man niya. Nalipatak matan, kunak nga awaga kita. Ay, at taawag ko ni Eloisa. Hello, Mayora, friend. Hello, Tonyang. Kumusta kan? Kastrilat ta. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka lata, Kasta latibiyag ako nada. Tinapatag. Nasalon at tayo lata ka na yun. Ayun Agyaman ta. Malagip daklat ta nga awagan, Mayora, my friend. Saan ka nagbalbaliw? Uray adayon ti nadanon mo kan nakangat-ngato kan. Abay din nga baliw kan makalipat ta. Kat nasingag damat nga agpagayam, san ka di? Thank you. Kaslawan mo't nagkaduan ta ano kasta, Tonyang. Kamusta mo't kahimli mo? Nimbag no, nagbaliw mo't ten. Ha? Ay, kuwa. Oh, abay nagigtot ka. Awa? Kuwa. At dalat ta dagiti kundaway ng agpukaw. Nung saan ka ang makaasidag adagos. Kung saan mo amaitit, ti kayat na. Talaga di pa'y nagbaliw ano kasta. Ang kasta na sa dagiti ma-mild stroke ako nada. Moody ta ka no? Amok pa yan. Uray idi saan pa'y anay stroke. Kasjay na matang. When matkit di ada pa'y may sa adamagin to niya. Musta ni Jonas? Ay, nagdakol din nagbaliwan na. Iso mas daaw kami kandawal. Abay, anit na pasamakin ko na. Anya, nagbaliwan ako na. Saan ko nga mo? Kasla, desperado la una yan. Anya? Wan, Eloisa, Mayo. Saan ang nagpukpukis, kaskada nagibarbasan. Sorry. No siyak tiga po na nagbali na kasta. Awan marami dakto niya. Bai amon kung naimbag ta, nakarwarda pa'y kandawal. May sa, abay na ita. Pulos adjak namnamain na kasjay. Iso nga ita, under investigation. Gapo iti maatap a connection nan iti dayjay a Mr. Ong. Wan nga ron. Wait kayam. Mabalin kasaritak ni Doña Candida. Anya? Ay sus, disgrasya, Eloisa, friend. Ngawan dito ni madam. Anya? Awan dita? Anya tikit mo asawen? Sa dino kayan na? Napan ka di iti hospital wano, anya? Anda ni Jay abroad Anya? Spakan, ay no, umpan naklaki din ni senyorito, no maamo na nga imbagakin ka. Kahit mo asawan, pimanaw? Ay na, Eloisa, pangasim. Saan mo nga ibagbagasak tinang ibaga Tonya? Mano abulanin nga awan dito ni madam. Anya? Wan, nagtor iti sa bali a pagilian. May isa pa na nga lilaw daytoy. Interayan natin kaso na? Well, itamot lang. Kasaritak ni Hepe, tamapanda ije mansyon da Doña Candida. Kabayo di, sarong karanda ni Doña Candida. Check up. Naglawa ka pa ng loko. Pudno dayta, friend. Manayunan ti kaso na. Isumat lagayam ani Jonas sa parparang kan mga asikaso kadagti negosyo ta. Agraman illegal nga aramid ni Doña Candida. Kontento kayo ni Tinaitad kada kayo? Boss. Boss. Itamat lang. Umanaw kayon, kat ada-kada kayo no aramatin nyo dahi tagatad. Ang mga barwanan, wano saan? Ngam kayat ko? Agbaliw kayon. Boss. Yaman kami. Awan na nyaman na. Saan ko kayat nga agnanayon, timading aramid nyo?
Boss, balik kami. Boss. Okay, Dawal, mapantan. Da kayo matkanton niyang tikasarita. Jonas? Naitad konti para kada kayo kan Dawal. Ada kada kayo. No niya ti aramidan niyo. Ha? No siya. Aging kaitawan pa ni madam. Sana ka pumanaw. Uray siya ka. Ada kada kayo daytan. Gan agyaman ako na Jonas. Iso nga, aklonan na konto niya ang tagasawatan. Anya? Makamo kayo. Saan ko abiyangan ti relasyon nyo? Kat adamat kada kayon. No pumanaw kayon, kat mangbukol kayon iti bukod yung pamilya. Jonas? Basta tiintad ko a kwarta kada kayo. Mabalin yun apang rogyan. Kan saan to amaman kuma ni mami. Nalawag? Los, ajak namnamati na ramid ni Jonas to niyang. Uray siya. Ito niya di planom. Di na ka di bayaklonan. Talaga ka di nga. Ay ayatin na nga uray may sa akla ang akatulaw. Awan makarta piti panagayat ko kingkato niyang. Nga uray, nakura pa yakla ah. Sana dahil dati pagrukodak ka nagayat kingka. Ngamkit di, tipitik to'y pusok. Sus, kanuman. Hehewen. Katsyak nga danti ka naragsakan na naiparsuhan mo aklunan na kon. Katno, saan ka nga aklunan? Ay, magikapeng akon kadagiti sindikato. Kat makamon na niya di mapasama kanyak. Anya? Wendo niyang. Tagbalin tumatan gawan kas eskandibiyag ko no sikat mapukaw ko. Ngalawanan. Ay manlangan tapno, maragsakan ka. Kaya't mo asawan. Oo, to niya agyaman na. Oo. Hindi na karakupan, Dawal. Ibagakin Jonas nga kasartaan. Anya? I love you todo to niya. Dawal, di nakto ko mapaldaangan ah. Promise, cross my heart. San kung itong aramidin tayo my loves. Dawal. Agbati kan Dawal. Saklatan tagmaneho. Papanam ka rin. Agkita kami iti abogado. Sigurado kang awan pa ka nanuam. Awan. Oh, panawang ka pa dito eh. Kat adamatan kada kayo. Noan niya ti plano yung kanton niyang. Ibagayo lang kanyak. Kan kabalak tag may sa. Aging ka iti saan asumangpat ni mami. Sige. Sa anak ka pumanaw. Nang runanusan mo ta pumanaw ni Tonyang Labs ko. Kasta timbaga na kanyak. Sigurado ka ang awan pa kay Ruban na. Laka. Awan mo't nga ta. Awan mo't kabusol na. Awan mo't kit di ah. Ngamtisan ko nga mo. Kadno sa dino at talaga di papanan na. Kunam, iti abogado na. Iso mati ko na na. Anya da jay ito niyang. Ay, lugat sa amin tag iti pulis. Anyat ka dada dito eh. Saan ko nga mo ah? Sa batang ita. Mabit lang. Habos na kabambanaw ni Jonas. Apay ka no, Dawal. Anya ti kadada dita? Ada ka no ti court order. Masapol nga agpakita ni Madam medyo police station. Anya? Umay ka kuma dito eh. Kaya makita ni Madam. Ngayon niya kumati at pakita ka na kwada. Katawan mo dito eh. Oh, salbag. O sige. Ibagam nga orayan dag. Awin no tinasaya. Dakan dag sarida. Itat ko ti cellphone ka na kwada. Sige. Kasaritak ti leader da. Kasano ita Dawal? Awan mo ta talaga ni Madam dito eh. Panago na. Awan marami da ni Jonas. No di mangipod no iti amin. Anya langon ti ibaga dagiti pulis. Numaaman da nga awan gayam ni Madam. Makamun da Jonas kati abogado da. Sa bagay ah. Adumot ti kwartada. Ngamasan nga itag na nayon. May salakan na katikwartaan tunyang. Ngunmot kit di ah. Adumatan da kitibak nang nabalod. Kat sanda na ilisi babayan ti kwartada. Tapod no ba da nagbasol da. Yun lang. Iso asan nga itag na nayon.
may salakan na katikwartam. Nang runa no pod numat, nagbasol ka itilintan. Magitam ti aramid da yadon ya kandida, iha. Wangarot, Papa. Pulos asaan mi anam naman kin Eloisa, nakapanog kaya man dito pagilian, asaan anam amuan. Iso gayam, ani Jonas tinang sublat anang imaton kadagiti negosyo da. Nga, karaman ti illegal, Papa? Dahil dangarot. Di dati pagkakitaan nga awan ti bukod na pagtaktak diran. Husto lang nga nagsina kayo. Tasan ka ang nagbanag ka nakakaasi. Kanusto ni Eloisa, Papa? Kasta una di pa nagyaman na nagsinada, nga uray inayat naman iti gusto. Aging ka si bibiyag ni Donya Candida. Uray ko naman ay laban damad lang diyan ayat da. San ba't lang nga natalinahay ni Eloisa? Kinagbanag pa'y kuma nakakaasi. Lakit di, Papa? Timangkan asaan na kayak ni Donya Candida ni Eloisa. Kato nagkatuluyan da? Saan matla nakaadal ni Eloisa? Amang nagtinagla nga babaunan ni Donya Candida. Kasta talaga ti mabasamak. Nang runa, kitsa na makatagder ni Jonas, babaan iti bukod na asaka. Kasla jakpat dyan dagiti imbaga ni Eloisa. Maipanggap kin Donya Candida. Ti amuda agpapaimbag iti balayda. Ngam at damot gayam ang iti balasiw tao. Ay, sabali lang at talaga ti adot kwartana. Agasam dayta. Intarayan na ti kaso na. Hanggang kung naamat kiti ni Eloisa, saan nantaw ang maitarayan ti basol na. Ket ni mo Jonas, apay nga intuloy na ti illegal ang negosyo ti inana. Ay, talaga apaspasurot lata ken Donya Candida. Anya? Namuanan dagiti pandakabagi ti lintag nga awanak di tapagilian tayo. Juan, mami. Karatanyat na pasamak. Urahin tayo. Nuha niya ti baga ti korte. Sinalbag. Ngam di ta kayo pailaang, mami. Kasaritak ti abogado. Nuha niya ti maramidan na iti daytoy. Tana bale, iho. Malpas la ti duration ti kadak ditoy, ang sugliakon dita. Sige, mami. Ngam baliwag to ti umawag. Bueno, ti abogadon to amis mo ti kasauyo. Umawag kami to. Sige, iho. Relax kayo lang dita. Ang mga numaatake kayo manan. Saanan, iho, napigsakon. Nasayat nga rod no kasta, mami. Di nakpakadanagan dito, Jonas. Alang nga rod, mami. Kasta pa'y. Bye. Sinalpak. Kasano na amuanta nga wanak itiyay? Sa bagay, maminanumutlaga na may tantanti hearing. Dimlaw ta siguro. Masapol ka no asumangpat ni Madam Candida, tunyang. Sa bagay matkiti. Rumbang laang asangon na ti kaso na. Kandag iti ato, abasol na. Ni Jonas, dakala parikot. Anya? Amangan no iraman ni Mr. Ong. Anya? Ada na ibaga kanya ni Jonas. Saan na kaya mabalot ni Madam? Anya ko mati aramidan na. Tapno saan amabalot ni Madam? Saan ko nga mo? Noon niya di pampanunutan na nga aramidan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.